Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hagala sngi ublay jong katayo kata ka arpunyo tarik unaitong arajar arpo kakanhon ki bor yarap jong ka search and rescue team na Shillong kilalaban say ya ka medyap jong uba sukman dhar ubalangam jelop hagasngi ublay ka arpunyo tarik unaitong arajar arpo hakaway katway ka badan hawa umngot hagasnong darang kat kum ka jingito jong secretary shnong ka darang uba kitbok rengsai ulaong balala ban say ya ka medyap jong uba sukman hakapor khatway shitengman step nagaju hi ka thwei ka ba ulangam jelop hadin balayo say ya ka medyap la pendep ya ka jingdon kambaro na marba ki bahi ngasem ki kwa ban pelait na ka postmortem na marba ki latikna ba uyap jelop ya ka medyap jong uba sukman la tep don buram ha ka ju hi ka sngi ka arpunyo tarik unaitong arjar arpo haulum jing tep jong ka balang catholic darang uba sukman ula in osyadien yala ka kurem bat laingot ki khon ki badang red Milap menin ni agak por kadwis teng menmit MC sngi Iwan lang ki SRT gini ki search and rescue team na Shillong Meghalaya ha Iwan irap lang itu dong kilisay na po kinyam sepo biasa kamde ba kami hi shawa dong kilisay bi natina yo kisah nomor dang sisim pat ni bisa real life sing kasini per bro no kala po siya ka met kadang don yang tu ya jan ni kadang don ya ju kat khoi oh malong naga liang long nagling dung pai ba tang nang mut ba na su ba ju kat khoi na ba ka kham long sus mo tamang den dok ba ka ta khoi long ka kham suki serum ya ti dang don haju amde haju tamang kham serum hian te kila tep kila thang ni hagaju hesni masnya atau por ka usteng te kana dep pendep kam bari offside chat sidang ka dakui sa bentuk ni pendep kam hadin tu ni hab bandit ni po SDO sel madam Kharpuri mandagling bahi kin ko api bentuk makan lagi exam no era post marten dan kam yang ba tikna no berkomnya tinong arketing show era ngor kadi kemon jeng i ban legi spring ten takada di sutut marilong kathlik tinagaling ka dawarsnong ni ay kublay yati niki search and rescue team yuwan khang adu sna Shillong ban wanirap yani ban susong kan kusuk ini kan tinagaling snong ay kublay kerpang ki na marba tangsuan makilong kamsing por sige ngam tang kan ganut por ayo no ya kan met yam ma te ay kublay ru ya isa dempet ubadi offside chat jong ka police station dauki madam SBO Madam Kharpuri balaya rap ini te yai Minister Emily jongka jongi amran iwala ina penting ini buat i kalau ban buat ya halat jirap nang dingir ngai ko berpang mata dewasnong kedua tengai kabai di pai ban susnong balaya kalau ban ni renti harta kesini ban libat ya kata kemet tangkum tahi nak dengan dewasnong